Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV, uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesco zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi, ngira ngo abantu mwese mwakomeje kugenda mumbaza ibijyanye niba njya ndeba BBC gahuzamiryango ibintu ijya ivuga rimwe na rimwe ibeshya ku Rwanda ndetse inatagatifuza abajenosideri, nkababwira nti yego koko, ariko buriya hari umunsi nzakora ikiganiro ngaragaza ukuri kwa nyako, si uko wenda abanyarwanda baba batabireba cyangwa se wenda baba ntacyo bafite cyo kuvuga, ahubwo ni uko wenda isaha itari yakagera. Ariko ndagira ngo mbabwire ko isaha noneho irageze, abantu batangiye kumenya ukuri neza ko BBC yagakwiye kuba gahuzamiryango, ahubwo kuri ubu ngubu ariyo isigaye ari gatanyamiryango. Ngira ngo wenda mujya munagenda munabona ko BBC igenda itagatifuza abajenosideri, igenda ibasigereza amavuta, igenda ivugaguza ibintu nk'ibyo ngibyo kwikantarange n'ibiki byose, ndetse rimwe na rimwe ikanahimbira ibintu ku Rwanda. Ariko ndagira ngo mbabwire magingo aya ngaya, ubwo dutangiye kino kiganiro, nshaka kuza kubabwira undi mujenosideri BBC imaze iminsi itagatifuza, uwo bita Micomyiza Jean Paul. BBC gahuzamiryango rero abenshi bakunze kwita gatanyamiryango kubera ibiganiro n'amakuru ikora, bicamo ibica abanyarwanda, yuririye ku mwanzuro w'urukiko igerageza kuyobya abantu, igaragaza ko interahamwe Kabombo Micomyiza Jean Paul yabaye umwere. Ibi rero bikaba bikubiye mu nkuru iki gitangazamakuru gikorera i London mu Bwongereza cyatambukije kuri uyu wa kane tariki ya 9 Gashyantare umwaka wa 2023. BBC umugambi mubisha wo kuyobya abantu yagerageje kumvikanisha ko umwanzuro w'inkiko gacaca ukatira burundu Micomyiza wateshejwe agaciro, ibintu byakumvikana nk'aho uyu munyabyaha ubwo yabaye umwere. Ni ukuvuga ngo mu kiganiro giherutse gutambuka tariki ya 9 Gashyantare umwaka wa 2023 kuri BBC gahuzamiryango, byagiye bigaragara ko ngo uwitwa Micomyiza Jean Paul yabaye umwere rwose, nta cyaha akurikiranyweho, ahubwo ngo agiye gusuwinga igihugu cy'u Rwanda. Ariko bakaza kuza kwirengagiza ko umwanzuro w'inkiko gacaca ukatira burundu Micomyiza Jean Paul, bagenda bagaragaza ko ngo wateshejwe agaciro n'ibiki byose, bakirengagiza ko hari ibimenyetso simusiga bigomba kugaragazwa, bigomba n'ubundi guhita bihamya uyu Micomyiza Jean Paul. Icyo rero gatanyamiryango itasobanuye ni uko urukiko rukuru, urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rukorera i Nyanza, rwatesheje agaciro umwanzuro w'inkiko gacaca kugira ngo urubanza rwa Micomyiza rutangire kuburanishwa mu mizi. Ibyo byose BBC yarabyirengagije, ahubwo ikajya yivugira ibyayo, ivuga ko ngo yabaye umwere, ngo ivuga ko ngo byagenze gute, bakavuga ibyo bishakiye. Uyu Micomyiza akurikiranyeho icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu nko gufata ku ngufu n'ibindi. Abamuzi ndetse bazi ibimenyetso simusiga urukiko rumufiteho bahamya ko azabihamwa nta kabuza. Si ubwa mbere BBC ikoze inkuru zishaka gutagatifuza abantu nk'uyu Micomyiza, cyane ko ari wo murongo yihaye, aho yabaye ikiraro interahamwe n'abajenosideri bacishaho icengezamatwara rigamije kuyoba amacakubiri mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu BBC gahuzamiryango, interahamwe, abajenosideri bashaka kwitambukiriza ibiganiro byabo nyine bibiba amacakubiri, bibiba inzangano, basigaye bagenda kuri BBC rwose bakisabira ibiganiro, ubundi bagatangira bagatwika. Rero nanjye nagiraga ngo nibwirire abanyarwanda bakurikira Gasuku Media TV, mbabwira nti igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda babashe gutandukanya icyatsi n'ururo. BBC yagakwiye kuba gahuzamiryango kubera ko ari radiyo interinasiyonale n'ibiki, ariko kugeza na n'ubu magingo aya ngaya BBC ahubwo yabaye gatanyamiryango.
ariko icyiza ni uko abanyarwanda benshi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo bamaze kumenya ko rwose BBC ari igihuha cyigendera, ari ibintu bya jyaburani biri aho ngaho by'abajenosideri ndetse n'abandi bantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside basigaye bitambukiriza, yamaze kuba nk'ikiraro cy'abajenosideri mbese basigaye bitambukirizaho icengezamatwara ryabo. Ibi byose nta muntu utabizi ndetse nta n'umuntu ukibasha kwizera inkuru za BBC kuko inyinshi muri zo basigaye bamera nk'abantu bazikora bihimura ku Rwanda. Ngira ngo wenda mugenda munabibona bimwe mu biganiro bigenda bihatambukira, n'iki ugasanga umujenosideri runaka cyangwa se undi muntu ushaka kuvuga nabi u Rwanda ashobora kugenda akajya gutanga ikiganiro cy'iminota 30, 40 barimo baraharabika igihugu cy'u Rwanda ndetse banapfobya abayobozi b'u Rwanda. Ngayo nguko rero nagiraga gusa mbibwirire ko abantu twese twamaze kuvumbura ibya BBC yuko itakiri gahuzamiryango ahubwo yamaze kwibera gatanyamiryango. Ngayo nguko rero bantu banjye, ndagira ngo mbifurize kugira icyumweru cyiza, mwaba mutanashaka kugira icyumweru cyiza mubyihorere nta kibazo, nongera kubwira n'abandi yuko gukora subscribe kuri Gasuku Media TV ni iby'ingenzi, ubaye utanabishaka nabwo warorera ntacyo bitwaye.